Yoani fuin rakwa watwata kami kaduana. Ikaduana ruam amiendo charidi domingaran so chana aidi sutawa misinmu. Amiendangu inanani Yesu. Si Yesu na kanuma chinana ujam ni panuyunda siranu matarok subawi tau. Amuri unyang ida. Ikungudu ni magidrana uyu punda putaucu. Amuri uni pancennani inanani Yesu. Apia sirito ya burana suyupun. Maniling si Yesu am muina. Jimutu gaci yakunan. Tabakan paya araruna nu yakui pivari. Maniling uina nadu lam suinu misin matawam. Tunjung amir ngau panganan najinyu. Amiendang so anum apraranum. Uriranam iwawalam lanu tau duyutai. Apa-apa na wanda. Ukarum yanu praranumam. Akman so makana tengararakwa kama. Maniring dulam suidano misin mo tau siyeswam. Apnu kamunuranumu praranum. Karawanam kakadain da apnu nuranumu praranu. Maniring pa si Yesuam patu kamunna. Katurun niya do yami matmat ngunu vari atawang. Makarawanam yang idana. Taman nomi matmat ngnya tawu ni pibalyunan ni Yesua. Putau cam isabak nawu nyawa pandasya. Am katendengan danu lam suina. Amuru ni pancen nanu ni mapasa kaya tau. Maniring jam mamiminu tawa ya mapanu masuk apia putau cu. Numabsuya na siram uriu patwawan dasu tudnaka putau cu. Ami muam mupanujiun uni ya piana putau cu. Uyaranam ni manumana vari Yesua yung kadno kaya punadya mataduto. Uriranam minavari na uri ni Yesudu tiana do charidi. Uvariranayam ipacitanawu admadmi na dutau. Ni macipindadu dangu nyanu ingandara na janu machinanawudya. Mati ka uvariyuram macera si Yesu doinana, kadawarina, kanumacina na uja, mangidu capay nung, ami si sanso, makanateng suararu. Mas ngira na ipamaring dasukanan, ay yecem, mangi si Yesu do Yerusalem. Dulivu-livu nurakwa panaralayan dam, makacita su tawa, manarang nubaka. Akanu kaglinga kanu hatwa kanu arwa tawa amlis na danga mamalit sunyarpi. Karanam mangap siya suso kulilya kapaksor na subaka kanu kaglindu rakwa panaralaya. Apu buto na kapasakab na so pamalimalitan danu tau sunyarpi kavangan. Kapibuak nunyarpi tiraum. Maniring do manarang no hatwa tawam pubut kamnan uni panarang jika mo turimi pananarangan do yaralenya mata do tua bau karanam manakam danu macina na uja uciring do seiso uciring ranam muamaduto yak miyapui unu duku suka kuakuata yamakanakum su yaralenymu pacicin danu panipanyisingin no tao duyutay. Maniring siram, pacitan palaw yung kadmua, varia apudya mataduto. Dumukato mapibuakan su tao du rakwa panaralay. Maniring si Yesuam, tanakabakabarin niyo panaralayan niyam tsaka, tasikat dun na ruwam patankin ko. Maniring siram, yanemu ikas kalimana kawano ni patnakso rakwa panaralayan niyam. Iku mo pancano kapakat lumwarua mapatanak siya.
Amu payingan ni Yesus uciling nam katau-tau na. Milwa mavisi Yesuam manakemdanu macinanau jauh minaciling na. Uriwun nyanu ingandana doseisya kanu ciling na ni Yesu. Amien si Yesu du Yerusalem nga pamaring su kanundu iye jam aru tawa ni makacita subari na ayung kanu kapunan jam matadutu. Amuriwu nyanu ingandara na ja. Amjinami nganan siya ni Yesu. Takatan nga nau kalas nununida. Tanajidaman cenu tau di Yesu aktuk tudam. Tunara natin ni Yesu ununida.